In light of the recent escalation in school bus fees, parental apprehensions have surfaced. This fiscal adjustment adds to the financial challenges families face in managing educational expenses. The call for transparent communication from authorities reflects a desire for understanding of the reasons behind the fee adjustment and explore potential solutions for a fair and manageable system. In light of this problem, parents of the students of Kendra Vidyalaya Upper Shillong had met the director of the Meghalaya Transport Corporation, KL Nongbri, on the 18th of January 2024 to apprise him of the increased rate of school bus fees from rupees 10,450 in the year 2023 to rupees 13,750 in 2024. Di habangi yapai sa kabay day baga jengkiw kensan jong kabay school bus tingi su thu ba buon hi piknik pagi bay ut pang kabay school bus tang ba umdan nong ya lam umdan nong ya keren naman baga jenglong khasi jongi ka khamduna bangin ya long teli tele si hendrai menta ka singi kolong ba kla ta shisai ka kla jongi buduk besok baga tu kat ne mentangi syukhat ke ni dan tang kan ningut hendrai kidan belayawan nang mene ta belai ke ki ba ngelek ti da kan ni hi ke benta ka ba minta kasi kuan yang iwan banyak keren yang director managing director jongka MTC Hang Shillong ibaki al Nongbri ti hakabaya keren bat ni suku bai ong balai ba sang iwan nak bangi pepa gijing so khia mo ni ai ba gijing tho hai ti hadin ro gijing keren yang ngadin tho dengan pepa gijing so khia nama ba ka kiu kensan ka bai school bus ni ngen ni sa na lai me ni pha e ki khon sha nyau men tiga bayi school bus dangi thu ni man kasnem ni thu satang kisnem nadu usnam arhajar aku ke bayi school bus kedai nyau hajar san spa kata kedai tang san kilometer na pot lai mer sha nyau mer di nang ta shishu ha kasnem arhajar aku kedai nyau hajar san spa haus nam arhajar aku lai kedai shipau hajar sau spa san thong bat haus nam arhajar aku sau menta kala kiu kensan sha khat lai hajar nyau spa san thong bat katukat ni kum ka jing pa jongi ha khamat jing director mane kolong bang ka ba pelingo yang kimi paru kolong bang hau ha ka pratri jing bana Januari kidan katukat ni kimi pa ki bla da renew ya card boss siapo ISBT sethi siapo office of MTC ti habdien miklar renew ha ka pratri jing Januari kidang yo ya kador ke barim ka ba sipo hajar saus pa san khong kata kadang dei ke jong senam ajar pulai tikat batang hadin stoyo nak mentau ni ujuk yu senam arajar aku sao kala penkela no kador pakla dei no syaka shipo hajar asyaka khatlai hajar news pa san phau tikat bapelingo susu yang ni kumki kemegi pa ka bangi keren syapang kani ka by school bus kalong ka bagajing penkiu kensan ka bamsong nong rem namar ha ka bai dei mangi ki baya trei bela basya trei bela beria namar nia pha ya ke school ikun sya ke central school namar bahang te ka by school ru kadang khamduna le singala ban ong tang kumban 3000 subnai ka lam long 8000 squatter kila dengi pha ek school private lana nang khamram rei namar ba le singala ban ong la da kabyang ka school government ha peleng ke jakarta ni la commission ng kendong ila ban pas kendong ni bro minta kita tak kita be sor nama ka school ka babyang ti hendrei ka bakta pada ingin minta kolong ba ka by school kaduna kat ba ka by school bus ka kiu sya bapalan ti kabaya nujor pade indapet na lor kata amri tang kata kaba kani kador khatlai hajar news pa sam thoru ka im ngatharai na ka department jong ki klempet ka kum ka kilometer namar kani ka diklum ya baro ki barung ki ba kiu ka bus ki kena skuli ba kiu bus na do na ka renja na maulai le sing no kani ka ju kador khatlai hajar news pa sam thau ti kat mamangi na lai meru ni ham ai kador khatlai hajar news pa sam thau lada ka kador ba mentau snam tikat bangiwan ni kerani yai director menai yang balai piwan ot tang mapi tingi ngong ngi dan ki khon hayeng ka masangot sangot ki dan ki balai ngot sangot ki bapha na kaju ke school ha kaju hi ke bos tiklak ta jor kla poi tenglak ne silak duna kan poi lada kadek ni kador khatlai janyo pasan phau tiklak khia bahasa ki yong ba kani kadai ke jingi keren da ka bot ngam tip kala dan shisha kata ke jing keren ne em hendrai kata kadai karai kat bangi dai kli sethi sepo MTC ki ong ba kani kala dai ke ba balak ti kena bakla tiu ka by school bus ti ka bangim su thu shu kan namar ba pani pet ya ka jing thu jong ka government hakini ki mention snam kum haki kum ki ka jing ekran ni ka assembly mention snam ngasngo ba ki ong ba ka government hi kan persangkat bala ban penduna ya ki private vehicle kenang ban lek ta ya ka traffic
Henry mentala da kajing penhe jong ke school bus kalong komni kanang aila tu pada yo pai ba pun saya nak jong ka da private bus tekan kala ni ki private vehicle bakin ya bagi bu school ki kon tin nano katarong ni penpa ko jing so kya ni kalong ba ni da kerpat na kaliang jong ka sarkal ni ngap kerpat na kaliang jong department kan bishar benia ha ka bai dai bakani namarngi ni suthu bakla ta shisha kat sebab hai pai ba usyam betang jing genja pagi jing shalute sudah namar kani la penpa ba kala salute ka pelajon ki barit-baria ki belaria ti hakabai dei bakani ru hakajing kran jonga jongi menne ba directi ong bai ba undan bawan ujor namar le se ki berang bun hi mentau senam kimpat tip ya kanika jing pen thamai kanika dor namar tang katu kan ingut ki balawan pen thamai ka kat bos apo antisian ti tidang lap kan katu kan ingut dan hakani ka jui ko ngalap ba kala ta sisa ya ka bisa di jong hidup kisuk di nakata ni wan banyak kran ni jadi director minta kasih di hakabai dei bakani ngi kerpat bat minta kasih ngi kerpat iki tu ki kimi ki pa ki badan ki kon ki bapa skol hang te pok ki vi di ngi kerpat ba da ka jingedan lang kat ningut ho ni de ki kon ki ba ki kimi ki bangi dan kon arngot laingot sangot ki dan jimnan ki para ki bapa aku jo skol di kala khia shisha di ngi kerpat ki kimi ki pa ki badan ni ki jong ki kon ba da ka jing sim khiala na kumta ki kon jong ki namar ba nila bandong ya ka baladat in khen ka de history Henry ka kamram jong ikum ki pat ba hi ni dei ban shim ya ka responsibility la ne ka duty ka kamram jong ikum ki ri pat ba hi bangenya kren ka bamenta bat ka bansawan namar ba la da ka ki shi ki kum ni man ka snam tang usnam arajar afusan kan sapoi ka bai school boss cheki khat rew khat nyaw hajar shi snam te na kata daw kan ta bha kum bai ong director men ne bai ong bakala kiu bha ka bai petrol ru man ka banai man ka snam ka kiu hadu ka no tak bai petrol ngi ru ngi pendan kam bai petrol man ka sni ne ka kiu shi tingka kam dei ba ka kiu ki hajar te kani kada ta shi shai kata tingi kerpar ret akhmat jong ki bagi ki mik pa ki badan ki kon ba paskol pok ki bis ngo ba tangi kenhon barit jong mi dan kum ni ngi kerpar ba ka ar pusan terin kapor kan long kumba khatwi beje la diam dai in wan no hang tai hapo kamadan hapo ngin pelong i meeting barit bangin pelong meeting lang bangin discuss lang bai dai bakani ha kapor khatwi beje mistep hamadan umlingka halaimia lalu haka arpusan terik mentau benai kini entah tayau kan haka arpusan terik mentau benai di kata kadi cingker patrit na kaliang jongi medan langhang ni